ubona abantu babombora ari nk'ikihe kintu kibatera kubombora? Urukundo ku buryo se urwo rukundo rutageze umunsi w'ubukwe? Tubaye kaze mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bya Isekere nawe. Uyu ni wa mwanya mwiza tugenda duhura n'abafana bacu cyangwa se abakunzi bacu cyangwa se abantu mu muhana, tukagenda tubaza ibibazo bakagenda badusubiza bitewe nuko babyumva. Uyu munsi wa none twatembereye Umoja, twasanze umusore ntituzi nimba yubatse inzu cyangwa se urugo, n'ubundi urugo ni n'urw'inzu, siko bimeze. Okay, aragenda twibwira, abatamuzi barushaho kumenya amazina, umurara, aho utuye, nimba wubatse byose. Amazina yitwa Mutware Severe, ndi umutwari, namwishywa Badahurwa, ntuye Kayole Patanisha. Ntago nubatse. Ntago wubatse? Ndi single. Ufite ikibanza ariko? Ikibanza kirahari. Kirahari? Okay, Seve duhuye kwa gatandatu, twarari ifaranga ni na gatanu. Waza uzimbaza, turi mu mushinga wo kugura Chelsea, urumva biragoye. Ira 30 ko turabivuga ngo tuyishore muri Chelsea. Ya Seve ni umufana wacu, turagenda tumubaza ibibazo, agenda dusubiza bitewe nuko abyumva. Ufite ibibazo nka bitatu ndi bukubazeho gusa. Hit me. Seve, ni ikihe kintu ni ikihe kintu kiba gihuriye ku mitaka yose iyi mvura iri kugwa? Ikintu kiba gihuriye ku mitaka yose? Imitaka yose ibihuje iyi mvura iri kugwa. Igwaho amazi. Imvura irayigwira. Igwaho amazi? Imvura irayigwira. Imvura irayigwira? Imitaka yose cyangwa se ibitwikiriye abantu. Ibitwikiriye abantu? Okay, ngambwira ikintu kiza kizamukira rimwe. Muhe buryo se? Nyine ikintu mvuze uburyo wahita ukimenya. Iyo kizamutse kaze gita kizamukira rimwe. Icyo ntacyo nzi. Gerageza. Umwotsi. Umwotsi uzamukira rimwe. Usubije bitewe nuko ubyumva. Uzogupinga zoza niciwe. Okay. Seve, ngiye ndakomeza nkubaze muri bya bibazo bisanzwe. Okay, ngambwira ibiryo utarya saa sita. Ibiryo bya mu gitondo cyangwa bya nijoro. Ibyo ntarya saa sita. Nibyo utarya saa sita. Seve ari mu murongo. Ukereka mpindura ibibazo. Ngambwira ibihugu bitatu bitangizwa na pa. Panama, Portugal, Portugal, Portugal na Peru. Umutipe ko ari sawara. Ngambwira ibitangizwa na sa. South Africa, South Korea, Sudan. Ureki ibitangizwa na za Sudan, Saudi Arabia. Saudi Arabia ntabwo ari South. Saudi Arabia na Switzerland. Switzerland ni igihugu nacyo. Ariko uyu mutipe ararenze. Okay, ngambwira amakapitali 5 y'ibihugu by'i Burayi. By'i Burayi. Kuna Sydney, yani Australia. Aho. Kuna London, ni England. Hari Washington, US. Hari ari ibyo nibuka. Ni ibyo uvuze bitatu. Nizo ubashe kumenya. Okay, reka mpindure ikibazo nje ku madarapo. Nawe urambira nk'abandi bavuze ngo hani ingirye n'igiwacu. Okay, ndahera ku idarapo ryoroshe tugende dukomeza gutya. Ni Tanzania. Ni irya Tanzania. Kice ni igihumbi. Keriwe rya mbere ararikoze. Iri rya Chad. Mpayinka iri Algeria. Mpayinka iri Nigeria. Mpayinka iri Morocco. Mpayinka iri Sierra Leone. Araryishewa kuva naba iri Cameroon.
Ghana. wari waryishe murakopeye yari yaryishe Sasa. iri Cameroon. Cameroon bado iri Sierra Leone. Sierra Leone bado naryo watanga inkwanga iri Ntago ndizirya. iri urabona ridasa nk'iry'Ubuvira okay amadarapo ararangiye ikindi kibazo nakubaza nturashaka ni gushaka ukiri muto no gushaka ukuze ni nk'ikihe kintu uba ubona ciza Okay, noneho abantu cyangwa se noneho umuntu ushaka ari muto ni ikihe kintu ciza ni ikihe kibi umukuru ni ikihe ciza ni ikihe kibi Okay, ngenda cyari mutoya wenda wenda icyo nakubwira abantu bagira icyo bita perspectives zitandukanye uburyo barebamo ibintu umva nkanye nshobora kuvuga ati ndaprefera gushaka ndi mutoya kubera wenda uko mbitekereza kubera ukuntu wenda afite ndeba future yanjye urumva hari n'undi uvuga ngo nzashaka mfite imyaka runaka wenda nkuze umva kubera izi mpamvu runaka ariko nkanjye icyo nakubwira sindashaka wenda ariko buri kintu kigira ikiza cyacyo ikintu kiba gifite ikiza cyacyo ni ikibi cyacyo ariko njyewe numva abantu bashaka ari batoya kugira ngo harire abana baba bakiri batoya yego okay hari ikibazo wumva wambaza gisanzwe mbere ko turangiza witwa nde nawe unyita isekere nawe okay nanjye amazina nitwa Senegare nagiriwe umugisha kora ubuzamu ivyo ibi n'uruhayibona mfite ibintu by'ubuzamu niko kumera neza mfite Severe none waba ufite umukunzi se yihakane tureke ndamufite uramufite ariko na Kristo ni umukunzi wa twese njye mfite umukunzi ufite umukunzi urategura nk'ubukwe nka ryari ntago ndabuteganya ntago nabutegura ariko ibyo byose ntuzobomba burahari ase nkivuze kubombora ndibutse ubona abantu babombora ari nk'ikihe kintu kibatera kubombora urukundo ku buryo se urwo rukundo rutageze umunsi w'ubukwe ubukwe se ibyo nakubwiye abantu bagira umugisha n'abavyeyi niki nubwo n'ubundi none se iyo yabomboye kuki nyuma bagenda bakawumuha umugisha urumva batwimye soda oya soda yo shobora kubura yego abantu bagira ibitekerezo bitandukanye hari umuntu ubombora ari uko atabuze amafaranga yo gukora ubukwe kandi atari uko famiye yanze kumugira nanone biterwa na situation ukuntu imeze ariko akenshi nta muntu uzobombora umuntu adakunze ni urukundo ruzatuma abantu babomboka kandi abantu babombora nza mbona ari bo bashaka neza cyane tubombora Severe sinzi nimba hari imbuga nkoranyambaga wenda waba ukoresha wazibwira abantu nkoresha Facebook nanuze na Instagram nitwa Severe G25 Facebook nitwa Mutware Severe Severe ni kihe kintu wabwira abafana bayisekera nawe muri mwanya bakomeza supporting bakomeze bajye kuri channel yanyu barebe kubera ko ari ibintu byiza kabisa naho bisekere yagira nk'ikintu tubwira ati ahangaha muba muri hasi ahangaha muba muri hejuru nk'inama tuwaduha okay kubera ko none ngiye ntari muri industry wenda ya comedy cyangwa ibintu byose ngiye mukora mba numva mbona ari sawa kubera ko njye na experience nyinshi wenda mfite ibintu bya social media cyangwa YouTube ariko ngiye icyo nababwira ni mbwire courage muri mu nzira nziza kandi muri abantu b'abagabo kubera ko nawe mutangiye kubona wenda muzo umusaruro kubera ko ejo bundi mwatsindiye amafaranga so muri mu nzira nziza kabisa.